Dobar dan svima. Moje pitanje je za nekoga, da li župana, da li neki upravni odjel, a vezano je isto u Dom zdravlja, ovaj puta u Delnicama. Da li znate da djelatnicima tog Doma zdravlja nije priznata elementarna nepogoda, ono što je bila u 2. mjesecu, a dok istovremeno im kasni svi mogući potrošni materijali i samim time ne mogu obavljati neke svoje poslove na vrijeme i uredno, znači materijali počevši WC papira, radnih papira i takvih stvari. A ujedno me zanima ona cesta koja ide okolo Doma zdravlja u Delnicama, ko je nadležan za tu cestu i da li je u planu da se ta cesta konačno više popravi, jer ona je sve samo ne cesta. Hvala. Poštovane članice i članovi Županijske skupštine, nemam informacije o ovim vašim navodima, provjerit ćemo prije svega elementarnu nepogodu, tko je što prijavio je obrađeno, svaki grad je trebao prijaviti svu štetu. Ako šteta nije prijavljena, onda se sa pozicije elementarnih nepogoda nije mogla niti alimentirati. Međutim, vidjet ćemo sada u ovom zadnjem popisu elementarne nepogode, a to je ovo sredstvo što smo dobili od Bruxellesa, negdje 500.000 eura. Ona je više namijenjena upravo tom javnom sektoru, znači ovim našem ŽUC-u, našoj ustanovi Priroda, znači ono vatrogascima, sve ono što smo potrošili, ajmo reći, u sustavu kada smo imali akciju, kada je bila elementarna nepogoda. Međutim, morate znati jednu stvar, može se isplatiti samo ono što je tad u prijavi bilo. Ako njih nema u prijavi, onda ih iz elementarna ne možemo alimentirati, možemo ih alimentirati iz redovnog proračuna kao Dom zdravlja, kroz proračun Doma zdravlja ili županijski proračun. Vidjet ćemo o čemu se radi, ovo što ste rekli, kao i to čija je cesta. Vrlo vjerovatno, kako je to lokalne karaktera, da je to nerazvrstana cesta grada Delnica. To je po logici stvari 100%, da ne moram ni reći 99% tako. Prema tome, ona mora biti u planu i popravak takve ceste valjda od interesa za grad Delnice, jer koriste usluge Doma zdravlja građani grada Delnice. Zahvaljujemo.